Australia citizenship test na lai bua ki zang our common bond lai mai som thum le thum pan som thum le kwana Australian values to ki sai en khom ni rule of law a khian nain upadi noya Australia mi te hem pe tan ki bang hai ke le ki kim hina mi mal khat pe a hi ke le ki pol na khat pe upadi tunga ale ngom lo hi Australia mi hem pe win law izui ding hi a pal sat ding hi lo hi to banga I gam tat ke le dan ki tuak ding hi kwa man hong mu lo hunin zong law pen zui ding hi parliamentary democracy Australia kumpi ki vai puak zia pen parliamentary democracy ki chi hi yu padi te pen mi pi ten itel ching parliament te in abolu hi Australia citizenship hi na nei te in gam kyuk na ki hel chi na hi Australia me vote khia tham tang ding compulsory freedom of speech law in aphalna sunga aunak le Australia mi te in amau idea te suak tatakin again hiat la hiat express thei ding ai hi Australia mi pi te zat mun te le mi mal mun te a kimu khomin politics vai suak tatakin ki kup thei mi pi te in thu topic tuam again u tu le agel u teu suak tatakin genin gel thei hi newspaper te TV le radio ten zong tua suwa tang na neyu hi kumpi malang na te de lo na et sak na in kuama boy sak lo peacefully in Australia mi ten lung phau na protest nei theu hi mi mal khat tunga a hi keile kipol na khat pe tunga hiam gam na thatang suang violence a tha ki piang na pen ki sang thei ngial lo never acceptable hi bahang hiam chi le Australian athupi sak le upadi Australian values and law to ki tuak lo hi zuaw thu to kingo na a hi keile midang khat pe law pal sat dinga thapiak na pen dan khal illegal a hi upadi pal sat a hi keile midang te I so tang na freedom of speech and expression pen za tak sak ding hi freedom of association upadi palsat a hi ke nak le mimal khat pe win kipol na khat pe suak ta takin zomin zong nu se thei hi kipol na ki hel ham tang ding hiam nu se dinga kitang sol na force pen zat ki phal lo hi peaceful protest ichi changin midang khat pe anasak van khat pe ase sak lowa lung phau na nei na hi freedom of religion Australian gam sunga zat ding biang na tel tuam official national religion nei lo hi biang na khat pe yut bangin ki zui thei hi biang na in Australia law apal sat lo ding hi Australia biang na upadi religious law in mun tuam nei lo hi biang na khen khatin aphal mi sanga tamzo kiten na polygamy ulo pipia kiteng sak forced marriage chi te pol zat pen Australia upadi to ki tuak lo a hi manin zat ki phal lo hi equality of all people under the law mi hem pe upadi sunga ki kim hin numei pasal hi na kum gwalbat lo na biang na zui na minam hi na to ki sai lo in mi hem pe Australia rights ki bang equal rights nei Australia hi upadi agizat na hang pen minam khen khat de sak zong na ai kele nol khin na omlo na ding a hi gente nain Buddhist te le biak na dang azui te pen Christian te to akibangin kimohi upadia mini kiten na numei le numei pasal le pasal zong kiteng thei hi numei le pasalin rights kibang nei hi numei ai ke le pasal a hi mana ki tuambol na pen Australia law palsat na hi copy te tunga ngong tat na physical violence zat pen criminal offense a hi Australia nu pa ki khen divorce ki phal hi fair go ichi changin I background ki bat lo na hang ham phat na
fair go ichi changin I background ki pat lo hang ham phan na opportunity ki bang nga ding china hi inun tak na inga thaman pen I han chiam naga a hi ding a hi hi to khian nain mi khatin na sep anga na a hang pen nu mei pasal a hi man a hau sak man minam khat pana hi man hi zolowin asiam na hang a hi ding a hi hi pem ta thak new migrants tampi ten Australia business lam amau na sep na te le kumpi na sep na a makai pan mun len omu hi mutual respect and tolerance for others kiza tak to na le midang te thuak zo na Australia mi mal kimin midang te I suwa tang na ngai sun na le de tel na aza tak sak kisam hi thatang suanga kisuk na pen upadi palsat na hi ngong tat na kamal le thatang zat pen upadi palsat na hi Australia sex vai to kisai law a khau ma omi nangom na state ai kele territory to kizuin sex zat pi dinga phalna mimalin apyak thei kum som le guk ai kele som le sagi hi gente 9 Australia kum som ni apha pasal khatin numei kum som le nga khat sex zat pi theilo hi bahang yam chile Australia state le territory hem pewa hi pen upadi kal against the law a hi Australia upadi to kitwa ka police te na sep te thapiak support ding a hi Australian kiza tak to na mutual respect le kithuak siam na tolerance thupi sak value thi to hi manin eima ngai sun na to akitwa ke phial zongin midang te tu gen te ngai saka amau mu na te za tak sak ding hi Australia minam nang te simmo na racism in mun nei lo hi in minam ki simmo na thu le la bola internet le lai suwa tuam tuama kha khiat phal lo china hiya mi pi om khop namun te le ki mol namun te a minam ki simmo na kampau zat chong ki phal lo hi I community making a contribution community sunga ki piak hian na ki hel na china hiya I society sunga ki hel aphat tuam na khat pe ila khia ding a hi thei liai le mi khem pewin le in kwan pi te ki to del zo ding in I han chiam ding hi compassion happy na Australia in made ship to pi sakhi ki sapna inei hun chiang in ki hu to ding a hi made ship chi to ya ki hu to chi na hi mo ena hilaka aki ha hu piu chiang in jong hey mate a chiu pen made ship a de na hi volunteer sep na in ipil na siam na le thu thei te midang te hop son na man phama ma khathi English Australia ni gam sunga pau zat ding in national language English te thi Australia ateng mi khatin English pau siam ding I han siam ding a hi I society sung abit na ding in mimal kimin vai puak inei hi gente na ilomi gwal iveng le pam khat pewin mo na na se ma serious crime bol dinga mon mo nai nei le Australia kumpi tunga aman lang thei penin thu puak pa ding hi naw bang khat pe akibol sia abuse imu I thei le police te tunga thu kan ding in report bol ding hi Australia dinga amwan wai loyal Australia citizenship ilak ding chiang in Australia ding in muan wai ngiat ding in kichiam hi Australia citizenship nei khatin gamdanga zong gambi hi na citizenship nei thei hi pen dual ai kele multiple citizenship kichi hi tua isim hiat ake patina dot naam thei te khen khat en khom pak leng ya dot na Australian value ai freedom of expression to kisayana koi pen man hiam china freedom of expression ni chi pen bangyam chile swakta taka ingai sunna I idea te mo swa khe thei ding pulak thei ding china hina a mo b mo c na koi pen adik hiam chile koi pen hi ding a ya le e na mani yana upadi phalna noya pen kwama boy sak lawin mo peacefully yana I opinion te ingai sunna te
กี่หลักเทยะดอทนานี่นะ should people in Australia make an effort to learning this Australiaมีขัดเปวินะมังเป้าสินดิ้งอาเซียมดิ้งอาหารเจียมอากิสัมยามเจเอนะบีนะซีนะทมมีนะ English ไว้ตกิใส่เป็นออสเตรเลียอีเทดิ้งเป็นออสเตรเลียEnglish เป็น international language ไอ้เว้ยแต่จังนะ A B C นะ C นะเป็นมานี่ English เป็น international language นะนะเสพนะสังกานะให้แก่ community สายเกี่ยวนะดิ้งนะองหูฮีจีดอทนาทุมนะ In Australia can you encourage violence against a person or group of people if you have been insulted องลุงกิมสักหลกมันินมีขัดเปลวไอ้เกล่กิปอลนาขัดเปลวตรงถ้าตังสวมาแต่กิวาวนาอิจิเดียมถ้าตังสวอากิพัลยมเจนะถ้าตังสวเงียด violence กิจิเดมลิมเป็นกิพัลโลโดยจังนะฮิอันซาเป็นบีนะ Australian values ตกกิตวกโลAustralian values and the law Australia value และ law ต่อกิตัวเงียนเราอีเจ violence เป็นกิพัลเงียนเรามั้งเอนาบังเป็นตัวด้านนี้น่าเป็นทับยักษ์เทเลยเลยน่าซ้อมตักไกนักเลยเจเอนาเป็นตัวจงมานตัวเราซีน่าเป็นขัดเว่ยตัวด้านที่เทมาจิตัวจงมานเราฮิเทเงียนเราตัวจังบีนาLina, should people tolerate one another where they find that they disagree? Iki tutwak kay pial zong, ngay son na ki bang kay pial zong, iki twak siam tua ding hi jina. Hi pen, koi pen hi ding ay yale. Ki twak siam tua na ji pen mutual respect mo, ki za tak tua na zong ay ve. Ta chang hi an sa pen. Sina peaceful disagreement อิจิเป็นกิตองเรากิบางทีเดียถ้าตั้งสวะเกียมกิลายนากิยีนากิสุกน้ำเราไงส่วนนักกิบังเราหลักยันนาเป็นออสเตรเลียเวลูนะฮิตอกิใส่เป็นกิจะตากตัวนาฮิเจมอซีนาเอนาบางเอ็นแลนเป็นขัดเลยขัดกิทุตัวเราเป็นอุปดีปัลสัตนาฮีจะบอกไอ้จามานเราบีนาจงเป็นอากิทุกิมอากิทุตัวเตเบกเป็นกิจะตากดิ้งฮีที่ตัวจงมานตัวเราตัวเจ้าหน้าบ้านเป็น contributing to the Australian contributing ที่จังเป็น Australia community ไม่ได้กิจัดเขียนนะที่นะก็ example ก็เป็นcontributing กิเปียกเขียนนะตกที่ใส่เห็นอามันเป็น volunteering มั่ง volunteer เสพนะ fundraising ของงานดีนะกิเปียกเขียนนะนะมันมั่ง contribution นะ volunteering B นะเป็นบางแห่งเจริญมีดังกระเทยนางเนี่ยนะเป็นกระหันเจียมกิสัมโลเจริญตัวมันโลแต่จังซีนะเป็นcommunity เป็นกิเปียกเขียดกุลเกออสเตรเลียเป็น country free country เมื่อได้สวักตะกันมีเจตัวจงมันโลตัวแต่งเห็นเจนะอีเทดิ้งฮี Australian values เป็นทุปีสักมาฮีมันโนนะฮีท็อปิกเขียนปีลีนะเป็นดดนาอมเตเป็นเขียลเทเงียเราโดยจังนะเป็นฮีเป็นทุปีมาซาสหกให้มันนะอดังเตตายคานี่นะฮีองบอลกี่ไงลงดามีไลค์และ subscribe นั่นนะเปียกสักวอลเลย